Ngicela kubapha abazalwane ngise ngabhala nje ku-status, yebo ngidlale ngisho ukuthi ku-WhatsApp status kuba ngokuthi kuya ngokuthi inombolo yalo muntu uyiseyivile yini, naye wayiseyiva yini bese kuba khona. Ngiyabhala ngaleSihlanu njengoba namhla sekuLusondo, kodwa nje sesingena ku-section yokugcina lesingathi siyacela ukuthi bazalwane still bagijime bathi nkwe bese bathi twe. Lokuthi ngiyabhala-ke ukuthi please don't miss irema. Labanye abafundisi bathi akungabi i-miss call, ukuthi ube kalozitha kulo 3 days. Ukuthi nje simisa abantwana ekhempini, siyabonga ukuthi babe khona itolo sibabonile with their different uniforms from different schools of course. Ukuthi simisa ikhempu, uthi uNkulunkulu kumgcoka lokhu bazwane, ngicela nikubambe. Uthi uNkulunkulu labantu labaphekako nabo bonke laba babuye basebenze, ngisafuna kulungisisa bona ngoba siyathi libandla liyalungisiswa. Wa-operate uNkulunkulu bazwane. Lokhu-ke saphinza athi heyi, niyayikhumbula i-37 day fasting lokuthi nidle tithelo netibhitho kuthi anisida ngoba Jesu uthi lolu hlobo lolu aliphumi ngaphandle kwekuzila nekuthandaza. Sihlale sikusho lokho. So kwasisida-ke sathi buso njengoba nje namhla kuLusondo sitawukhona ukuthi naku kuhle kuNkulunkulu njengoba sewubekile licembe uNkulunkulu sisakuthandazela ukuthi hawu inyama setithengiwe ukuthi siphinde sibuyele enyameni kade sayigcina kutabe kosiwa-ke sidla, sibuyele nekudla nje tona letinkwa, kubuye amayogathi konke nje konke, akusho ukuthi ngiyanikapsela. Ngikukapsela nje thina solo uyadla ukuthi ngabe le mpilo yakho uyayicabangela yini, ngoba put food aside. Fasting is putting food aside, then replacing it. Lo eat lesikhathi lobo udla ngaso. Take the word in prayer. If ukhonzakala uzilile but awulithathi le leave uthandaza, akusiyi fasting, ukuhanga strike. So ujake nje kambe kutawudliwa nini umpostoli athi sale siyokudla. So fasting is putting food aside, then replacing it with prayer and Bible eating. So-ke nasicela-ke lokhu kucela abazwana bangamisishi. Tingi-2-ke tinto lengicela kuniketa kona. Kokucala nje ngiloku lesangakukhulumi. Angathi noma sitakukhuluma ezini ku-service, kodwa-ke sesikukhulumile ka-administration ukuthi bazwane ngicela bathandazele ngidawuthi mabomu bantwana balakhaya. Ati ngidawunaka nje bazalwane khona la kuma-social media nabo-Facebook nala ka-YouTube ukuthi usewasho lo munye noma-ke labanye bathi ngabe umfundisi yini lena layibonile, kuze athi nje ucela njengesikhukhukade ukuthi gijimani mantshwele, njengoba siyathi sesakubona ukuthi kwase kwaba nemililo, lo munye kwashata into wathi hawu Nkosi yami ngabe iphi inkukhu yami, bekayithanza le nkukhu, imkhicitele mantshwele ngathi bathi bekangu-16, 17 khona lapho amaningi nje. Kuthi hawu inkukhu yami, hawu nemambala nase athi wayibona inkukhu lapha nakathi uphakamisa noma ngisofa. Ukuthi hawu ishile Nkosi yami, vele ifile. Wathi hawu mimi Nkosi yami, nakathi uthi uyakhahlela nje uthi kuthi inkukhu kade oyithatha phela kuthi naye ishile, sele nje loko lokusele. Nakathi uthi nanga manje wakhanza onke aphelele futhi, sola athulile ngoba phela bekawuva lo mlilo, athulile lamantshwele. Anyways, to cut a long story short, naJesu uyasho sabapha abazwana ukuthi kabili ngenyanga, shothi after two weeks, fortnight, sifunza sidla Matewu 23 nalamanye-ke ama-chapters. Uthi Jesu, hawu Jerusalema wena lobulala abaprofethi, kwangakho ngifuna ukukugadarisha njengesikhukhukade sigadarishe mantshwele aso. Uthi Jesu, but you wouldn't. Ngicela bakubambe-ke bazalwane ukuthi labazwana bathi ngabe umfundisi ukubona lokunye sikubonile, kukhona nje lonye sikwendeka, hawu sesiva sekunje. Lapho nje kule nkonzo njengoba nanyalo inkonzo sibuya kiyo le yokuthi sicela sibazwane babosijoyina noma ngabe awukhoni-ke kude, suka ngalo 11 kuze kube after 2 siba khona nje ukuthi kudliwa live, siphume sithathe amathoshi, ngitshele nje ukuthi liyana kunjani, sengamane kube khona ngabe isimo selitulo sinjani. Siyakhona njalo njengoba sekungela nhlobo sesibuke nokuthi nizaba emabhutsi ukuthi awungeke futhi bazwane basithandazela, ngeke silunywe inyoka. Nathi bese kubuka nje lokuthi sendani lokudla livi.
So Noah wathi akwekho umkhumbi bazalwane ngoba nalezi zizathu lezo. Bathi-ke bazalwane, ngabe umfundisi uboneni? Vele bazalwane kukhona lesikubonile futhi-ke sinalokuthi siyaqhubeka siyachaza nanyalo nje ngiyachubeka ngiyakuchaza. Then-ke sengiyabapha-ke bazalwane lokuthi kuse kwakhuluma lo munye la i-audio sokusibapha bazalwane kufundzisa ukuthi bonke labo lesibe nabo sakhobozela nabo. Kuthi lo mzane uyachaza nalo nje leli gama lethi zombe yathi bengingathi bengithi intwethu nje ngiyile ngolibuka lapha ku-dictionary nje basabacela abazalwane. Hawu kanti vele likhona and liyachaza ukuthi umuntu lo kanje no wonder umfundisi wambululeka ukuthi asibe kunayo intoni ngoba la emhlabeni vele sekudingakala leli gama. Ngeke uze ukhone. Siyazi-ke lokho ukuthi-ke kwasetshenziswa kanjani ukuthi lithathwe ligama kube ngazuthi liyanyenyekiswa, phindze kube khona sekukhuluma uyesaba nanyalo nje nangathi ngiyakhuluma uyakuva lokho. Sibachazele-ke bazalwane ukuthi selihambe laphuma liciniso sekwendekani. But akusethu namuhla letho ngoba nawe ongacabanga vele njengalaba nje bekhona yibona iphi imikhobo ngayigcina nini? Sikhona futhi asiyoyekela solo sikhona siyakhopozela. Then-ke bamba-ke sesithi-ke nangikhuluma nabazalwane ngithi lo mzalwane uyasho uthi uNkulunkulu ngekubeka ambule tintfo lapha kaLuzitha sifundziswe sikhuliswe ngato. Kukhuluma thishela. Uthi nami njengathishela nje nemfundisi uhlala kusho ukuthi thishela uletha isilabhasi kucala angeke aze alethe i-test. Uthi angaletha isilabhasi bese-ke emva kwalokho sekuthi i-test ukuze sitobona ukuthi ukuvile yini lokho okufundiswa. So naNkulunkulu-ke ungicela kwenta kube kufishane njengoba kukhona la kumavidiyo ngetulu ukuthi naNkulunkulu uthi lo mzalwane mfundisi uNkulunkulu uyathi mina ukuthi kwathiwa ngoLwesihlanu kaLuzitha ngiyathi vele kungisitile kube khona athi la magwaveni. Then-ke futhi kwentekile le nto njengoba wathi noma ngabe angikho kaLuzitha angingalali ngalesihlanu. So ngalolesihlanu uNkulunkulu isilabhasi yakhe uyathi uNkulunkulu lokho ukuthi lokho lokuthi yena ukubona ngalesihlanu ukuthi uyathandaza. So uthi-ke lo mzalwane njengoba ngisho ngathi ngicela kwenta kube kufishane ukuthi noma ngingasayi kaLuzitha but leti nkinga lengibhekene nato uNkulunkulu usangibona mina ukuthi ngila kaLuzitha vele bazalwane. Uma nje bazalwane sikhuthatha ukuthi kunetinkonzo tabobaba tabomake talabasha. Ngibekise nje la ngingabekisa ngapha. Uma nje uNkulunkulu namhla kulisonto kube khona ukuthi uNkulunkulu isilabhasi yakhe uthi angihambe ngiyothandaza isimunye. Le ngihlale ngikusho bazalwane. Mane-ke ngilesi spirit saNoah ukuthi siyakhuluma nje naNoah bamthathela phasi badlala nalapha nje. Hhayi ngoba le nto kumele thina ngiyikhuluma sibhome sizube sikhale. Kuthi nje bazalwane asambeni sigucuke. Ngicela ningive kahle-ke. So uma nje uNkulunkulu elivika ngathi angihambe ngiye esimunye ngiyothandaza njengoba sihlale esenta nje siyothandaza isimunye. Ngiye esiteki bese-ke ngiye enhlangano then-ke ngihamba ngi-speak ngiyabhekisa kusasa kuwuMsombuluko lwesibili. Njengoba nje nanyalo nje inkosi eyisiniketile ukuthi ikhempe ebantwana siyaphetha namhla after lunch le after 3. So kusasa kukhona lesithathu esikwenda-ke ilanga lokugcina ukuthi itikolo tingakavulwa khona la sitaya khona kanjalo nangalesibili. So la phakathi-ke uNkulunkulu bese niyale kumankala. Ngiyabekisa ukuthi by Lesine sengicedzile. Then-ke ngibekise kulo Msombuluko loya hhayi wakusasa. uNkulunkulu nangingayi mina kuBosimunye kuBoSpiki ukuthi ngihambe ngiyothandaza ngizile nangemalanga nanga ngingakwendi. Ngalo Msombuluko loya uNkulunkulu uthi angithesta ngala Bosimunye. Sengithi-ke yathi simemethela i-fasting. Bantwana balakhaya angibacebe nje lapha inlani but nawe ngiyakuceba ngoba nawe ungilomunye. Kuthi awubazalwane bazalwane besibacelela ukuthi ngalesibili sinathe emanti nje lalawa lalihlata bethempilo basho njalo. Then-ke bese sinatha la emanti etibhido lolu thengile etibhido uyatibilisa. Then-ke seyede enkonzweni esaqhubeka entsambama ngalabo 6 awucetha le kubo after 12. Ngoba phela liviki nje ukuthi kude lo tawufa ngoba lokunye ngalo sekulahleka inkapu kuba khona mina ngiya emsebentini. Ungafa yini nakungaba khona ukuthi njengoba nje nakunemsebenzi ngaba yakangwane noma bengikuphi kudlala abo-World Cup ibhola kuyenteka abantu liviki nje linye. Le ngakuchaza ukuthi netinkonzo natikhona ukhanze bazalwane zingabe 8:30, 9 vele imoto sitiyaduma sebasiwacile. Ngubani lo ongafa? Akunandzaba ukuthi kunjani mina angesabi nginesibinzi njengabaprofethi ukuthi mina ngiyacela la kangwane sibe yipulpiti ukuthi nakunetinkonzo eliviki lonke ayibuye le ngikhapu ukuthi tithi inkonzo tiphela mhlawumbe ngalobo 8:30 le ngakuchaza.
Siqhubekeni ama-intercessor sale kube khona sekudlala iviki yathandaza. Liviki nje linye simeme speaker e-South Africa ngoba phela vele naku niyakwenda noma khona la kaNgwane. Kube khona nje ukuthi silalele ku-after 12. Yabanye lokhu ngikhuluma nje uthi, sekwenzekani bazalwane? Ngicela kubuyele mina. And indlela kokubuyisela ukuthi sibe nenkaphunkaphhu. Ngoba afakazi waloko nakuphunyela emasontweni ezinkonzweni. Ukuthi abakhanza bazalwane njengalaceleni kwethu nje. Sebakhona lapha kubomashaya itafula bathenga kudla noma uyahamba. Labanye bajakele itolo lokuvalwa ngabo-9. Nawe utazi uyahamba uthi abakhanza bazalwane ukuthi bala. Bona lapha baphuma enkonzweni sebajakile. Ukuthi bazalwane ababoni lokuthi balwa nani. Bathi siyazama la kaLozitha kulamavidiyo lamaningi nje siyakuchaza lokuthi bazalwane alungapholi uthando. Washo uJesu ukuthi kuyophola luthando. And nasithi-ke yabona njalo sengingene lenye topic. Nangithi nje nasithi siyakulungisa lokho kuba ngazuthi kunjani ufuna uzochaza nje basengichazile nje ukuthi hhayi ngoba lesikhathi kude. Inkosazho sathi biblically speaking, stealing its programming. Nakasi nje umuntu bazalwane ngicela ngithandazele yathi Sathane ungebele isikhathi sami sekudlala ivi sokuthandaza. Akusho leli Bhayibheli Sathane umthetho walishisa. Usho ukuthi nakumele kuthi ngabe lo muntu udlala ivi sekungene iprogram lethi yithi ku-TV. Angiphinde biblically stealing its programming. Ngicela ukubhale nje lapha phasi ungithayiphele ukuthi biblically stealing its programming. Sokungena ema-TV programs. Ngikho nje ama-annual prayer ukhanza ukuthi bazalwane sacala ngabo-8. Ngalokuthi sekune-program lethi yide. Futhi even etingcekwane lababhishobhu safuna athi awubukela elifilimu leli bazalwane akumangalisi nje nakhona ukuthi umfundisi bathi wende nako kunokuthi labanye hayi ukuthi i-title nje ukuthi ngumpostoli ngibhishobhu lo mvutele imali lo munye kumbe wacala kahle manje akayiboni le nto lena yokudla kakhulu. Anyways, singaze sihambe siye ekhashane. Ngibonga ukuthi kukhona nanibuka nje dipho kubuya letinto lokhu nje bengakakuhleli akukho la emanothini ami but ngalokuthi sola uNkulunkulu ukhuluma into yini labakhulile nje banalokuthi why uNkulunkulu nyalo la umfundisi uyadivetha kuba khona ukuthi sola uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi lethina lesitibonako bazalwane. Anyway sesiyachaza-ke sithi-ke bazalwane ngalesibili kwaba kanjalo. Ngikho nje kwabe sekudla sikhathi ngasho kanjalo sakuthandazela ukuthi tiphume nje lebo after 12 leviki linye. Ngisho mina leviki linye. Hhayi nokuthi ngikho nje noma ungathi kutaba netinkonzo next year 2026 nyalo kaSeptember utawubona ukuthi hhayi funa inkonzo bazalwane we mustn't keep them. Funa singa-8 bekuphunyiwe. Yini lesijaki kulahleke inkaphunkaphhu. Futhi singakayibuzi. Kudaba nathi zathi hhayi phela thina kunjani. Hawu bazalwane asiyuze sikuve lokho. Ngcono bemane kumbe sitawuthi ngumahlala khona ukuthi-ke vele kusukela ngaJanuwari kuze kusho Disemba vele kulalwa ngalebo after 12. Ngalokho ukuthi-ke ezulwini la siyakhona kuthiwa ayibalwe iminyaka kude isikhathi. Asicaleni-ke heaven on earth kufana nezulu kimi. Ungasho ukuthi hhayi ngilothi mfundisi la emtimbeni. Ngilokuthi mina ngidadishile satonipha njenge-one world order ukuthi Sathane ushintsha umthetho nesikhathi. Ngiyadanyela salokhoda livesi athi umphiki Kristu. Timpawu takhe nase umphiki Kristu lo moya sokubambile njengoba iBhayibheli liyasho ku1 John ukuthi sekunabo umphiki Kristu. Lesi ngathi siyakubona. Lenye indlela yokubona lo moya sokubambile ukuthi ufika ashintshe umthetho nesikhathi. Sitawunipha-ke lokuningi. Angicedzeleke. Sengithi-ke bazalwane sibaboni awubabe bazalwane then ngalesithathu sesithi ngalesithathu-ke sacala-ke ukuthi siyadla-ke lama-fruits netibhidvo kuze kube ngimanje kuthi selisonto. Sekuthi-ke ngalesine sengithi hawu babe bazalwane ngoba asikababoni besibheke sibathi abakhona noma-ke kube khona ukuthi ngicela abazalwane lo asho lungenile ku-fasting. Ngani-ke bavela mfundisi nami ngicela kusho ukuthi noma ngingekho kaLozitha ngingenile ku-fasting. Sesiphinde futhi siba leli thuba-ke ukuthi siye ku-honored prayer. Ku-honored prayer bazalwane wathi-ke uNkulunkulu uyakhuluma wele satochubeka siniphe. Lokhu-ke nayitolo sebeta-ke bazalwane nema-students with their uniforms siyachubeka ne-camp ukuthi sifundisile sitawucedzela namhla siyacala nga-9 sicelile ukuthi emasontweni kube kulungiswe kahle konke. Sengithi-ke le ngiceda kuniketa abazalwane nyalo sengithi yathi ngiva ngishaya livalo ukuthi thishela ucela alethe isyllabus bese kuthi exam. So lokuthi bazalwane asikababoni naku-ke lokwentekalako ukuthi what is challenging ukuthi bazalwane sebajwayele futhi bayathi labanye ukuthi
Eyi, yathi noma ngathi ngishayela umfundisi ngithi nginema-problem, ngiyathi umfundisi uthi angibuta ukuthi, okay ngicela ngingakwendi ube ngathi ukamfundisi. N nje ngicela ukuthi khokha kiko noma sikufundisa kanjalo. Lokuthi lokwantu abantwana balakhaya ukhanzise babe netinkinga bayati ukuthi nayo into le siyisukumisile nje le tholakala kuLuka 16. Let's I know what to do. Ngicela ubhale lapha phasi uthi I know what to do. Sikhulume ngakho ngaleSihlanu-ke ku-Honor Prayer ngilazi nje ukuthi kusa kwayidolo mabomu. Nalosi besithandazela ngamunye aguce phasi lokuthi I know what to do, ngiyakwazi lokumele ngikwenze. So lokho kuthi bazalwane bayati lokuthi nangathi ngishayela umfundisi ukuthi kunetinkinga ngoba bazalwane ngicela phindze futhi ngikubeke ngalesi academics. Lokho kuthi wena wangabikho la thishela lakafundisa, i-exam ngeke imele wena. So nalapha-ke ngibekise into lathi uNkulunkulu yendekela isonto umsombuluko. NgaLesine utawuthestwa ngayo whether ukhona awukho. uNkulunkulu kubuka ukuthi ukhona la. So nalapha-ke ngisho ngathi ngabe yini le besiyisundvuta. Lokutaba khona ukuthi bazwane sebashayeka futhi kutaba nokuthi ngiyati mina. Manje luthe bakujwayela ukuthi ngiyati mina ukuthi mina ngehlulwa nje ukuthi ngingabolala ngoLwesihlanu ngiyabekisa ngakho. Ngidle live. So letinkinga leti ngiphethe I know ukuthi nakho. And ngiko lokhu-ke le ngichazela bazalwane ukuthi inkinga ukuthi noma ungabachazela kunokuthi hhayi ngoba beva, bayeva. Seningakucabanga-ke ungene buhlungu ukuthi okay mfundisi uma ukusho nyalo. Njengoba nawe nje naku ungilalele. Uyati lokho ukuthi washo umfundisi ukuthi bazwane bayati ukuthi tinkonzo kaloku zatingabitwa kutawufundiswa. Noma-ke asengena nasebandleni lakho nje nomfundisi wakho. Nawe uyati ukuthi umfundisi wakho uyakhuluma. Manje inkinga ngiko kunabo James chapter number 1 ukuthi ningagcini ngokuliva live lendlela. And then-ke sengiphindze ngiyabanikeza-ke bazalwane ngikhothe amagama amacembe. Ukuthi naye bekalesa nje i-report ukuthi i-camp solo ihamba njani naye uzilile uyendile fasting khona le eMerica. So uyachaza ukuthi uthandaze njani Honor Prayer ngoba vele uhlale enda njalo ngoba ngeke agibele tindiza onke lamalanga edela but each and every time uyasiniketa wamacembe ukuthi ngithandaze njani. So thinza-ke le ngcingwana lena yokuthi siphiwe la kumRimi ukuthi emadodana akhuthwa ku-altar bese abantwana bakhuthwa epulpit. Siceda-ke kukhuluma lokuthi you must pay the price. Sicamuka lokuthi you must pay the price. Sesithi-ke prayer is lifestyling. Ukuthi unless you pay the price noma-ke you pay the price. So yasho ukuthi umuntu noma le ngihlale ngikusho noma-ke angikubeka ngale ndlela esikufundisa ngayo ngabe sengiyakucedzela ngalesi macembe. Lokho ukuthi vele uma kutaba khona lokho ukuthi bafundisi nababhishobhi once lapha epulpiti wakhona bazane ngakwendi lokhu noma-ke lokukhutha sisho per se ukuthi uyakhutha sisho nje ukuthi uNkulunkulu la uye esontweni awuyi kuyova uNkulunkulu but uyo-confirm. So kwaba nento hlakanithi umfundisi uyayikhuluma noma lapha epulpiti ungayikhuluma ngalokuthi akusiyo yakho unless you pay the price. Ngeke le nto lena uzuyende. Sasiyachaza sithi bafundisi ningalimali ningaze nibe naboshukela kube nokugula bo-BP. Kuthatheni lokhu uNkulunkulu asimbulela kona ukuthi emadodana akhuthwa kuma-altar bese-ke bantwana bakhutha epulpiti futhi noma ungabakhutha la pulpiti ngeke baze bende until bese le nto le bathi to pay the price. Fakazi waloko nami ngiyababukela abafundisi bo-TBN kubo-YouTube phindze nabo-VOC siyalalela. Angibekise ngemfundisi wami-ke nangima-ke mtshalile kunaye. Usinaye ngakhuluma into nakukhona le nto ukuthi le nto le nathi bengingayadi. Ngibese-ke ngiyahamba ukuthi kuze le nto ngitoyiphila into yi-honorisha I must pay the price. Kukhona-ke la kuma-videos how do you pay the price. So bafundisi ilula nje. Vele yonke into leyikhuluma kupulpiti nyalo sekudzingakala lokwakho. Ungaya uyova ifana nomfundisi. Ungeva letambulo leti ngeke uze utiphile unless you pay the price. Noma kube khona ukuthi nawe uNkulunkulu ushito it's a confirmation. So uthi-ke macembe so lo muntu noma ngaba convinced ngubabonile nebazwane bethu nawukhuluma mfundisi siyaxolisa bakhale but kusasa phindze futhi kanjalo. Vele nyalo uNkulunkulu sofuna ukuxoxa nawe le altar. Wangabi ne-altar. Then-ke macembe-ke sobekisa leli vesi lelithi uthi Jesu uma bangakangilaleli mina nani ngeke baze banilalele. Vele uma ungamlaleli uNkulunkulu angekho umfundisi ngeke mina uzongilalela. La epulpiti bazwana sekuthi vele sesitela nje abantu labatiko ukuthi nami nje nangaba khona umfundisi memile lesiteki uyofundisa. Nangiya lesiteki uyofundisa angiyi ukuthi ngidafike lena ngento abantu bashintshe. Lesiteki lokho endathi singayekeli ukuthi epulpiti.
Ngicela nikuconze bazalwane, nani babhishobhi, bafundisi, bapostoli, lokuthi lokwenta ukuthi siye epulpiti, siyela labantu labo lokutaba khona ukuthi kuthiwa, "Ha, nayi le nto." Njengamacembe nje kubekile lokuthi kuba kuthi kunento uNkulunkulu ayikhulumile ku-altar yami, mane sola ngiyiva kahle but le nto uNkulunkulu ungibhazile ngayo. Nase kufika-ke ngiyabhekisana ngumfundisi kube khona, yathi ngiyabonga wangisitha. Ngoba lo muntu athi buta ukuthi, mfundisi, njengoba vele nami ngiyakubona ukuthi anything lo ayikhuluma epulpiti bantu baba worse ngalokuthi sambulo sakho nyalo sowutawuphila ngale sakho sekudzingakala kwakho. Well, sitawuchubeka-ke sibaphushdele bazalwane norakhansi mhlawumbe akakuva namhla ungesabi. Sitanipha at the same time bese siyachubeka siya-elaborate. Sengithi-ke in line nangibaniketa lokhu kwamacembe, sengithi-ke ngiko lokhu lokhwenzakala ukuthi-ke bantwana nakuthiwa kuteka lozida bayatoza, lapha kuyakhulunywa and kutawukhulunywa mina inkinga kuthi ngilandlini liphayiphi lalifunzeki, angikhoni ukuthandaza. Ngenani icathulo nitami bazalwane ukuthi njengoba nje bantwana labanye kuyenteka bese ungena personal ube like, bazalwane kwande njani sanicela kalozida nalokuthi-ke noma ngabe nikhona kalozitha lokhu nibuta nje kuyathandazeka yini nakhona niyathula nje du. Nanyalo nje angibude la ka-YouTube ukuthi ngaboLwesihlanu usakhona yini ukuthi ube nesikhathi uthandaze, ngoba vele siyabona nje sokwangena nama-half night prayer. Why? Libandla liya ngokuya liba weaker and weaker, liyaphola lithandwa. But-ke igcine le channel le itakusida lokuthi usitakale. Kungakho-ke lokuthi kukhona lokutako ba uNkulunkulu kunje athi njengalesi athi gijimani, gijimani ngenani phasi amaphiko ami. Ngoba siyabona nje nasemtimbeni siyadibona lokuthi kukhona yebo sihlale sizila but nje nyalokhu kakhulu akusiko lokuthi lokuthi naleti nkonzo sibhizi siyathandaza kuyawadla lamandla sibhizi ngoba phela sisekhempini silala kancane sithi sitokhona kuphusha ikhempi ukuthi namhla siyayibreak i-fasting sitawubuyela-ke singedangede emalanga ekuphumula phindze nekudla. Njengoba ngithi mina nje ngicela nayo i-moment lokhu sinomaphazweni baceli nanyalo nje noma singathi sicela ukuthi November samyekela October ngiyabekisa siphinde sicele November ukuthi bazwane bathi udakwanza ukulukhulu ngalokuthi le nto lena akusasiko lokuthi yini vele nawuya esontweni usikhombisa ukuthi wendani nawe wedwa utawubona nabe nje umtimba ujwayele ukuthi wena uyalala ngilesi babona kubazweni honor prayer ukuthi ngeke le nto lena ukuthi utawuhlala onke lamalanga uyolala bese ngalesihlanu expect ukuthi umtimba ngeke ukucebete kwasho bantwana. So asikuhloniphe bazana ukuthi njalo noma ngabe umpostoli ungibhishophi ngelisonto nawumembi kwethu suke sithi sicela ukuthi usikhombise ukuthi wendani nasingekho. Nyalo lokuthi wedwele izindawo uyabonakala nawumembi kwebazalwane. So nawusembi kwethu nje sikubona suhlala naNkulunkulu sitakubona kungasi i-honor prayer noma kungaba ne-service ngabazalwane kuyenteka ukuthi bakhona nje labanye itolo bona bebaphumulile si-honor prayer party nawubabuka ukuthi babajwayele vele uyambona lo munye ukuthi simo sesinje labanye kutela labanye uyabona khona nje labanye laba bese bahamba ngoba vele abakajwayele ukuhlala naNkulunkulu and nawungeva ukuthi sijayela lapha esitolo umfundisi kaze kuvalwe bazalwane but lokumnanzi kuba ukuthi emadodana akhutwa kuma-altar sekuthi nje sesimane siyakhuluma la nalokuthi lokhu ngikhuluma la ka-YouTube ngentalo mente athi mfundisi ngiyabonga nami besikhuluma nabantu abasha noma-ke bobhishophi labakhona besikhuluma vele naba yabona nje bishophi nawe impostoli naba lotu akhanza sinawukhuluma uyababona ukuthi babusiseka phindze futhi bayenda. It's because kusuke kuyi-confirmation hhayi ukuthi le nto bayiva ngayo lapha epulpit nyalo kwaba ukuthi utawutakime etinkonzweni tami mnisi ukhuluma isambulo ngeke usende because tikhathi etishintshile ngikuchaze kaningi-ke kula mavidiyo la ngetulu and then kangindlule-ke kuloko ngisho ukuthi ngiyacela ukuthi ngidawuthi in brackets bantu bami anginithusi but nje I think seniyabona ukuthi yathi vele ukuthi shothi uNkulunkulu kukhona bekafuna hhayi nokuthi uNkulunkulu kukhona lathi uyasifundisa kona mina I didn't show up lapha ku-syllabus but nase kubhalwa le-exam sonke sitayibhala nalo bengekho kalozida fakazi walokhu ngicela kubekisa-ke lokunye ngiceda kukhuluma ne-administration ngiyo nje ngithi sengibona sengendele video ngithi ngiyile emngcwabeni le ngicishe ngidawuthi ngiye kuwo nje ngiyakhona ngicela kungasho ngoba nakho sengisemoyeni kodwa ngishito kubantwana lakhaya ngithi nangilapha nje ngirekhoda ngiliciko bafundisi bashumayela konke ngabasendela abakwahamba mine
ngabasendela-ke emishini ukuthi asenivethe inkonzo injani, nanithandazani lapho siminede inceko ngoba senda lokho thina nawe sibona nje enkonzweni singadlali lapha ngembili ngibafundisi nalabanye bese bakuthatha kabi. No, mina bazwane le intercession ngiyathi sinasepulpit, it's not about the man. Kusilo muntu intercede ububule. Manje nawe uhledi lapha bafundisi taba ngathi ngubheke phasi usotenta ngcwele. So ngibuye ngitikhethele nje kuzinoma bathi mfundisi sicela uhlala lapha. Yebo-ke vele abanye baku-interpreta kabi, but nawutanga ngebantu ngoba bathi lokuthi lokhu kwendekeni kuwe bafuna ukuthi uphakuchaza. So ngalokho ukuthi mina ngiyahati lokho ukuthi wedi inkonzo iyaflowa ngiyakhona ukuthi njengaleti inkonzo nje leti etiba khona ukuthi siyathi kusemathendeni noma kusemahholeni ngiyathokoda khathi ngilapha ngemuva. Kukhona nje emahholeni ukuthi noma ngabe yabona emahholeni lawa la kahle la wabona kwakhiwe kahle aso clean. Kuthi noma ngabe uyahamba uya ngale bathroom still uyeva nokushunyela. So uyakhona ukuthi umuntu eme lapha emuva nakhona futhi angivami lokuhlala phansi ngihle ngiphuma la. Lesikhathi inkonzo ngibekise nje noma ke mhlambe akuvamavami nyalo kuba ngathi inkonzo iyastrugglisha. Kube khona inkonzo nayihamba kahle kube khona ukuthi nale nceke uyayiva lapha epulpit ukuthi iyaflowa nalabazalwane ngiphume ukuthi maye Nkosi siyakubonga wethembekile indlebe ilalela lapha epulpit angishiyeke maye Nkosi ngiyakubonga qhubeka ume nenceke yakho. Lokho nawe sele ngikusho lokho but akusikho lokuningi sabo explain athi mnisi wena why wente nako. Listen, Bible, we shall always give an account. Nami ngifuna ukuthi nangifika kuNkulunkulu angathi uNkulunkulu boyendani mnisi. We shall all stand before the judgment seat. Silifunzile le verse salifaka lapha kuma TV ethu on the screen. Sathi ngiyaka lifunze verse 10 wa 2 Corinthians. So phindze nabi inkonzo iyastrugglisha. Uyakhona ukuthi umuntu kuna lapha aphume la ngephandle hamba phindze futhi ngene. So anyways manje ke sengiyabachazela ke bazalwane ngifika kule ngcingwana lena ukuthi uma lati nkonzweni kushunyayelwa ngakhathi kukhala licilongo lokuthiwa wentathi labanye bawusala sibekise nje nathi dzakwa lokhanza ukuthi la emngcwabeni Nkosi yami. So la bengikhona khona nje bekhona laba lokhanza ukuthi bafika esigabeni sokuthi ngakhathi kuthandazwa lapha khona ngetilimi nabo-ke ubakhansela ba-character nabo bazame ukulingisa labafundisi phindze labanye ubona hey my God maye lo mfundisi uyangibusa nako udakiwe lo muntu. Uyabona-ke uNkulunkulu ngesikhathi sekukhala licilongo labantu laba kutabe sekuyithesti nakukhala licilongo lokuthi uNkulunkulu ngeke ke bese uyambumbudzela noma suyacompromise batawusala ngaloko ukuthi lamathende libekathi uNkulunkulu yebani sinziswa. So nasukuthatha ke lokho kuba khona kusona nebazalwane nakwendeka ukuthi kumbe ngilesini noma ngilesithathu sekuchamuka into bakhona ukuthi mfundisi lo muntu engishade naye bantwana mfundisi ini konke lo yonke lento uhlangana nayo ukuthi emsebentini boss unje tisebentini nje nabantwana banje indvodza inje umfati unje bosikoni basekhakakho banje yonke lento usuke uNkulunkulu nasayiletha ukhona la uNkulunkulu bekathi hambe tinkonzo temadvodza you didn't show up. Ngiyacela bazwane hey Nkosi yami nathi akuyeti inkonzweni usuke uyogadarisha isyllabus because exam is coming so kulova kwakho akusidi nabakithi generation kwande njani lokungeva Jesu. So nerephe tabe kanjalo laba usala tabe uNkulunkulu athi emahedeni nisele hayi ngoba ningakatiboni inkonzo but you didn't show up there noma naniya le nifike namenesa la ngoba bakhanza bamenesa zofuna sibabambeke asha Nkosi yami senidisturb inceku lapha. So God tabe labantu labo angabacaphathi batawu fail exam because they didn't recognize the syllabus. So ngabona ke a good father uba nalokuthi uyabuka nje ngikho nje kuba khona ukuthi noma ngaba kwetkalozito ungalali ngoLwesihlanu ze sithi kuna prayer nje uNkulunkulu even na 2026 next year ucela nje boLwesihlanu lapha nge52 weeks kuthi ngabo ucela ukuthi utaba lethi syllabus lethithe ucela ukuthi noma ngaba ukhokalozitha iba nesikhathi and then itawuthi exam ye rapture phinze nalokho tabe kwendeka ku2027 njenganyalo nje ku2025 sinalokuthi kunabo lesihlanu laba nge52 ba 2024 I did show up to the syllabus therefore ngiyakuncoba konke nalesi iBhayibheli konke siyancoba ngalo losithanza usithanza kuphi uNkulunkulu usithanza ngokuthi yele tinkonzweni tabo babe tabo make tabantu labasha phinze na altar yakho but wena nakutaba khona ukuthi awuncobi ngalo lokuthanzayo it's because nakule ngicetha kusho
Ngithi angidlulise lokho-ke bazalwane, ukuthi nje namuhla ngilokho. Then-ke ngicela ukuthi bese siyanipha-ke lokhu ngoba lokhu bekumane nje ngidawuthini, kukunipha nje. Otherwise lokungende ukuthi ngende le video lena naku-ke ngoba make mtshali ube khona ukuthi waba i-guest wakhona kufundzisa, sagcine-ke sesithandaza nebantwana sabapha-ke. Naku-ke le sitabe sikufundisa siphetha ngakho namuhla. Lokwendela ukuthi sithi kubazalwane sicela ukuthi bangamisishi. Nayo indzaba nayo ye-kingdom ukuthi leli gama lethi kingdom lisho a king in his domain, a king in his dominion, kingdom. Kuthi Jesu la emhlabeni naketa wedela ukuthi atobuyisela bantu ku-kingdom. Naku lesihlale sikusho-ke ukuthi Davide when that in 5 leli gama lethi Davide lisho beloved. So Davide when that in 5 sihlale sitibala kukhona la kumavidiyo. One of the things ukuthi he brought back the scepter, wabuyisela induku yobukhosi. Lithi iBhayibheli we are kings. So na utawati-ke ukuthi uNkulunkulu nakathumela Jesu ete emhlabeni ukuthi atobuyisela bukhosi, yini lo Jesu ebebesingathi ngivumeleni in brackets silwane sini. Jesus is the word. So na udlalela ivi utawubuyela lokubusa le domain ukuthi nakufika tindlu yabusa, ngoba bantwana balakhaya-ke bafundzekile ukuthi like nawulalela nje bo Dr. Miles Monroe, ngiko nje emavidiyo akhona le bese sithi yafaka lama-short lapha bo 5 minutes lokunye kube kanje. Lo sinakakhuluma nje ukuthi the purpose of Jesus Christ coming on earth was to establish and to bring back the kingdom unto Adam. Lo Adam usho species, akusho Adam umuntu but usho ukuthi wonke umuntu lophilayo emhlabeni. So nase sifundisa ukuthi David when in 5 very quickly nje, number 1 he repented, number 2 he removed shame, number 3 he brought back the scepter, number 4 he brought back the ark, then number 5 he united the tribes. Sathi-ke le tinto leto-ke nathi tiyenteka lakithi lokuthi David uthi Jesu I'm the root of David, usho ukuthi uthi Jesu I'm the source, ngiyi-source yokuthi kwenteke le tinto leti 5. Vele na udla live litakusita lokuthi uthi to repent. Le sihlale sikwenda nje umfundisi obhalile nakubo Facebook sicela emaswati adle la. Le live litakusita ukuthi izwi lahlaba inhliziyo yami la ngibone sokweduka kwami. Then number 2 le live litakhona ukuthi lisuse lihlazo. David removed the shame. Then number 3 he brought back the scepter. Kutaba khona simfundisi ngiyabusa etukwethu imali, ngiyabusa etukwegula. Naku lesikubonako ukuthi mfundisi yathi mina nyalo ngisaphila ibungcwele sekwenteka ngento esono. It's because you are no longer a king. Lesi iBhayibheli Jesu hayi ukuthi wasenda. Even nami nje kusasa kumsomloku ngiyacela ukuthi Jesu angende every day sinkwa sami semihla ngemihla. Seningakubona-ke bazalwane naloko ukuthi-ke labaningi bamadi make mtshale nase afundzisa. Kutabe kuyaphushuta na ukubuka-ke lokho kutaba khona senta njani lokuthi sibuze. Ingakho kutaphinde futhi kube khona-ke ukuthi njengoba nanyalo nje khona ama-chapters esiceda kuwadla wena bongekho. Nalokuthi-ke ngishilo bazalwane ukuthi ngeke nje vele sibaphe bazalwane ngoba sometimes kufuneka kube khona ungathathi lokungcwele unikete tinja, kusho livesi kuMateyu 7. Then-ke la namhla kutaba khona athi before sithathe isefo siyowenza ibhrayi, kutaba khona ngibekise nje lapha nasekhona ukuthi sekufundziwe-ke ncisini bazalwane, futhi-ke ngiyeva ukuthi wakhansi lo mnyaka kuva kahle manje ngingitela isikhathi sokuchaza. But nase kufundisiwe senta njani umfundisi lokuthi ibuyele le nduku ebukhosi manje ngibuse nje kungagcilathwa nginakho. Ngiko even ne-rapture nje the day kukhala licilongo siyokhona kubuse bese ngathi lidimoni noma kugula noma dingodi kusala nakukhala licilongo siyokhona ukuthi sibe ma-kings, king over our domain, sitawukhona kubusa lilanga noma li-hour lekuhlutha kwelibandla. Senta njani-ke? Ngiko nje ngihlale ngithi mina nakutaba khona ukuthi licilongo liyakhala uyaliva uyahlwithwa uyaphepha kunalusizi lolukhulu lathi Jesu kuyoba khona lesizi lelingazange libe khona. So nakutaba khona ukuthi uyahlwithwa uhlala uthi umfundisi ngoba asathi sitawuhlwithwa nini. Otherwise lokuthi nje utawubusa ngibekise nje ukuthi lingive kahle nangabe mhlambe libandla liyohlwithwa ngalesibili, lokuthi ngalesibili uyobusa uhambe ngilothi bosolubusa bonke bolesibili bobabusa onke lamalanga la ngisevela. So vele nakutaba khona simfundisi nakuthi i-exam mine ngiba nenduku yebukhosi ngiyabusa ngimgcibelo. So lokumnanzi ukuthi yebo emehlo etabuka i-rapture but nje lokumnanzi lokuthi why Jesu singamali utawubuya nini kuyasenda lokuthi la emhlabeni we are kings.
ungabe lokhu uthi angihlulwa nginakho. Nako lokho establish-a even nakubantwana, kakhulu-ke thina bantwana bami seniyakutethema. Hambani ngenyalo niyobuza nalaba baniloya bafuna ukuthi iy'ngqondo tenu tihunguke besifundisa ngakho-ke itolo ukuthi siyabathandazela abantwana. Kodwa-ke lokubathandazela sibaniketile ukuthi hambani ninto nakho. Sitawunipha nje ukuthi ligama lekhempu lithini, nihlale niyi-tuned kule video. So siyacela bazalwane ukuthi ngiko nje ngibathe ngiyeva kuyangihlula sengithi eyi bazalwane asikuvete nalabo labasibona status nasithi don't miss irema yokuTakalozitha lo 3 days. Ngiqinisile bazalwane. uNkulunkulu wasezulwini uyakhuluma, lona indlebe akeve. God bless you, siyanithanda kakhulu. Amen.